Hello guys, aku am kumruk sudung Arun Ngonik channel shop. Arun Ngonik channel napak lupa bo. Ai ang na ngoni gudak Arun Ngoni gudak sang olug mezi hukum shop de. Apun kala duto kade. Ai ang na. Kapa mezi padozi apun langkan biar kalu duto kade guys. Finally, Arun Ngoni gupuru bos mak pangko shop imang okai mara jilik jalak iligai mara yang na. So bompung otaku box right. Lomna jilik jalak dah milik pota kapor apa. Jilik jalak tu kori lo agote. Gial ngo kapong pai dempai hai oter. Hai. Hai, Kang Indo. Hey guys, gate devo ngoluk ke Magic or so gate devo. Alam pang ngoluk ke Magic pasa tagbo. Upa. Ako na ba't yan bida? Ano yung nakilang gama sa uyan mo na ba? Lom na jilik jala jilik ta ba ha. Sa ko kulu ha busy. Bios tongam na dung agaw ko agero. Loki naman ito ko. Baboy. Loki mo. Kapa. Gidun. Ano? Sino ko sino muro arambo hoy siya. Siya kori ka mo dum. Adin bana pam na? Adin bana pam na sim ka pa na? Sim ko. Adin bana nagang kori ka mo dum. Inoru mo na hupak ka bo. Kotsu ka mo naman mihimain. Oh. Yang so mi order pa de. Ba! Nulin ay kampola. Isang al dulo po. Isang mga kumnang ka kung nga ma. Orok ka magayan lo kick dum. Medyo ko glen mo mai. Glen mo malok yang nanda mai. Ko ku sagar agero bijiam pagla dong. Kadun dengi ba? Duida tu. Kalau ngeluk ke mak, yampo ke amsu panam de bong ale. Saya ke box bompung otaku koku dok kocuk sona panana ke box. Koku dok kocuk sona panan box ke boyem. DJ box. Mankal foto pai dok. Ha Loki ha. Hey, nang kinang ko lang hangkan man niya. Malikan kita ka hay. Ha, hey. Nang kinang ko lang hangkan man niya. Hey. Hey, walu ka migya mo ke mo. Singiliya dehamon kala monuru kore o jamoni bohagar bihute o singiliya dehamon kala monuru kore o jamoni bohagar bihute o komar pugi Walu ka migang beta hai. Sang olog
maksok gede bang se Hupak finally kamoka bong kamola hupak hamba dekorasi ngap tak bong hampem jilik zala giligam tak bong gede bong sim yumung kok udah hong dar kok sih bong ulukkan kok udah song kok suyumbung bulu yurman soman na doman tuman na hong dar kok sudah na dua bong sim orang ngulu yampol kok pak kok kungkap gitu sob apa ngekala dulang kade yang posin langkan dia nolong kakak pumizi rok apa ngorok seko ngol video sam kala doji apa yang po magi itu kata gelang kade apa ngobrol yang po selang ko bye bye